Taksim Korlu'da cüvettir. Ne demiştin? Aytpadım bele. İşe Faydası yaramış deyiptir da. Bak, Karasan etekleri jaraşkanı sıkıştı. jatat. Allah. O Huday. Valla haklısın galiba. Tuğra Yıllardır aytasın ilk defa görüne. bir özür lafı Kança duydum yıldan beri ağzından. birinci yolu geçirim sıra Aç atat. bakalım. Aç koy. Kana görerçi. Aşağı. Beti çok akmak. Çıkar. Çıkar, taştap At salgını. çöpe. Toktu. Neymiş o? Hem ne oldan çalık? Taksim Korlu'da. Ayol, Ay ben men adamı bul adamdı hasta sanıyordum. uğurlu dep jursam Adam sop soğule sakat turbayby. değilmiş. Arabaya götürmüş. Maşine gal pargılar. Ay sinirim bozuldu. Açım atıydı. Bu biberler Kalempirlerin içinde öte açıyorken ay. Ay adam beni akşam güldürdü. Bul adam beni ay yavay güldürdü. İyi akşamlar. Kutman geç. Kutman geç. İyi akşamlar. Kutman geç. Bugün dağı da жақсы görün atasız. Evli Үй uğraştım, менен kimse алек болдum. söktü demek. Пайдасы тийди окшойт. Herkes Каякта nerede? баары? Sırtta oturuşat. Жаки де Удай ай, таштач телефонуңду. Бул тамагың уздайт. Makul. Gelиңиз. О, иш илгери. Кош бойлуу мангал тамагын жейм deyт. Şahane. Эң сонун. Bul geç çalgızbız Cesur Bey. Bari bizi taştap geçti. Sühan bilen Bey menen deňiz jegine tamaqtanууга ketdi. Taksim Korul'da olsa Adalet Ayı'nın sarayına meymanda. Korhan. Tamaq menen emne içesiz? Ya kusura Geçirgiler, bakmayın, ben de men yemek tamakka kala alamayacağım, albayım söylemeye go. geldim size. Çok ulu işlerim var. Acil bir Çok işim var, uşum var. mimarla buluşmam lazım. Çok uşum Siz керек. de bizden kaçıp çataspa. Alacağım. Тарыз болдум анда. Menimçe güyük çıttangan tamaktan kaçtı. Тамагыңыздар таттуу болсун.
Көрүп турам, сен мени келесі ордуна койдуң. Андай емес албетте. Бул нерсе бир тараптуу чечилбеши керек. Sühan, биз бири-бирибизди сүйөбүз. Мен сенин колуңду сураганга чейин бул сезимдин болгонуна ишенгем. Менин оюмча, бул мамиледе сүйгөн тарап мен жалгыз болдум окшойт. Койсоңчу. Жок. Мен сенден бир да жолу мен сени сүйөм деген сөздү уккан жокмун. Bülent. Мен сүйөсүңбү? Selam. Salam. Salam. Havalar Hava ısınmış rayı bakıyorum. жақсы ғой бүгін. Güzel. Sonun. Ne güzel bir yer burası. Қандай сонун жер? Şahane. Керемет. Öyle. Ошондой. Жалгыз келдиңби? Sizge ушул столго даярдаймы? Жоқ, жоқ, жаштарға жолтоо Gençleri болбойт. rahatsız etmeyeyim ben. Şöyle Мен bir- жалғыз отырам. Afiyet olsun. Тамағыңар татты болсын. Eyvallah. О, Құдай. Ne var mevsim Qanday balıqlar balıklarında? var? Palamut, lüfer. Piramida балыктар бар. Дароо бышырып Harika. беребиз. Bir tane Жақшы. palamut istiyorum. Bir pilamida Bir de балық, yanına roka жанында salatası. грек салаты Beyaz болсын, peynir. ақ сыр менен. Мен кыжырма тийүү үчүн атайын келди бул жерге. Бул адамга эмнеге мынчалык көңүл буруп атасың? Көңүл бурба, тамагын жесин кетсин. Тамактан кийин силердин үйүңөргө барат. Ушул менин жиниме тийип атпайбы? Кааласаң чыгалы. Hayır. Жок. Бул адам акырындан силердин жашооңорго аралашып атат. Атаң да мунун баарына көз жумду. Ипотека маселесин алып салды. Ал жерде ипотека жок болчу. Мына, мен да ошону айтып атам. Tahsin konuda kazgan çukurga özün düşürüp atar. Kazığı geri aldı. Pes. Ozuna karap söylersen. Anda meymankanaga жайлансын. Kalsın o zaman. Атаң ошончолук ыраазы болуп атса, ага үй жара алып берсин, же сатып берсин, эмнеге үйгө алып келет? Aylarca sizde mi kalacak bu? Pardon. Geçiresiz. Kalbura Kaldıra bastı barбы? Тилекке каршы. Sağ ol. Рахмат. Evde var Үйдө mı? бар болду экен. Билбейм. Түшүнбөйм, эмне деп айткың келип атат. Алар сенин атаң менен иштешүүнү пландап жатышат. Мен уккан жокмун. Benim А haberim мен var, уктум, Korhan söyledi. мага Коркун айтты. Bir tek Өзүсүн уштап, өзү көндүрүп атаңды. Билбейм дедим мен. Sühan, Sühan, kim bu adam? ким бул адам gerçekten? чынында? Eyvallah. Құдай жалғасын. Чыгалыбы? Чыгалы. Baksana. Карап койчу. Эсеп. Emne oldu? Бирөө жүрөт. Ne? Emne? Ne oldu? Emne oldu? Emne oldu deyim. Михаил Макаим. Yok. Uyat deme. Belek al. Менин да сага белегим бар, Таксин. Бул аялга жин тийген го.
Kıcalat bolbo. Bir nerse bilgen bolsa mınca jıl kütüp oturbayt эле. Жөн эле коркуткусу келди. İyi akşamlar. Kutman geç. İyi akşamlar. Aman geçin İsmail. Alışkanlık haline geldi. Meni galiba. görбөсөң, Beni görmeden уктай албай iyi olmuş. жатканың адатка айланып калат. Kimsin sen? Bu ne biçim? Бул эмне деген суроо? Neden buradan Emnike bu dalışıl жерден жер алдың? Doğru düzgün Şındıkta cevap aytma ver mağa. Amerika'dan gelgende oradaki ошол gibi bir жактагыдай. toprağım olsun istedim. Böyle Өз kendi колум менен elimle салган toprağımı үйүбүз ekip болсо biçmek деп, istedim. Banu da Бану benim için экөөбүз buna uygun үй bir карап yer жүргөнбүз. araştırdı. Yani Demek Amerika'da Amerika'da yaşadın. Bir sürü Көп yerde жерде yaşadık. yaşadım. Biz ailece gezmeyi Биз үй severiz. бүлөбүз менен саякаттаганда жакшы көрөбүз. Neredeler peki? Kayıktalar. Aynen. Üy bülöň. Sen meni menen ciddi üylөнүүnü ciddi ойлоп баштадың evlenmeyi бы? düşünmeye başladım galiba şu an. Aile Үй бүлөмү sonuçta. сураштырып атасың. Sende men ойлондурган bir nerse var. Benim Тынчымды алып атасың. Ağzımda Мен kuş эмне гана tutsam кылбайын, yaranamayacağım сага yani татыктуу sana. боло албайм. Onu demek Ушуну айткың келип атабы? Peki Макул, sen bir өзүң бил. Эмне көрүп атасың? Жүрөгүңдү түшүрдүң Корхан. Жашыруун болгон эмне ал? Кандайча жашыруу? Уктап жатпайсың, үнүн алып койгум. Телефон колуңдан түшкүс болду го. Мен да көрөм. Макул, укта. Эмне дейм? Эч нерсе, эртең сүйлөшөбүз. Жаным укта элечи. Эсе кал.
Günaydın. Kutmantan. Günaydın. Mantang. Mantang. Sana Sen menen koşturuşпай kете algan жокмун. Nereye gidiyorsun? Кайда барасың? işlerim var. Шаарда иштерим бар. Кайра келет турбайсың ба? Gel. İstemez. Каалабайм. Sarılar bir neyim mi var? Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki. Neden Сен эмнеге өзүң унаң менен барбай элесиң? Эч кимге айтпа, макулбу? Кемалга дагы. Мени баары чарбада деп билишсин. Sen cesuru takip Сен жесирдин артынан аңдыйын деп атасыңбы? Макул, макул. Жакшы. Сен бул акчанын баарын диванда жатып таптың беле. Yani Мен эсеп жагын жакшы билем. kağıtları takip ediyorum. Piyasa Анан да iyi gidiyor. акылым орунда, башкаларга салыштырмалуу. Биздин анча мынча адамдарыбыздан дечи болуптур. Келгенден кийин ишибизди жай олтуруп сүйлөшөлү. Макул. Мынакей. Teşekkür. Рахмат сизге. Görüşürüz. Görüşкөнчө. Бул адамдан сен көп нерсени үйрөнчү экенсиң. Sen deli ata mıktı kişi emezsin. Onun gözünce meni kişindeki baladay şuradan kılasın. Анан сага кандай мамиле кылайын? Ийгиликтериң тоодойбу? Jackie de kakta. Telefon menен сүйлөшүп атат. Al törev atkanda da telefonun kolundan çıkarmayın. Tez deyin. Кетишти. Жоготуп алба аны. Мейли анда, мен кыска жол менен кууп жетем. Кууп жетсең эми. Этият бол, мен машинемди талкалап алба. Сюхан, чалып кой мага. Эмне болуп атат бул жакта? Сюхан Бülent'ten качып жүрүп окшойт. Чарбага мен унам менен барып келейин деп кетти. Sen doğru aytıpsın. Al senin артыңан түштү. Ал ошентмек. Кара түстөгү жолтан да бас. Номери 6138. Рахмат ага, рахмат. Санын. Gel эми, эмнени каалап жатсаң берейин.
Алло. Жакиден, 1 сааттан бери номериң бош эмес. Ким менен сүйлөшүп атасың? Жаным, мен йога борборун издеп жаткам. Таптым. Ооба, бирок жаным, кош бойлуу күндөрүңдү менсиз жалгыз өткөрөйүн дедиңби? Бала төрөлгөндө жанында болбой эле көрчү. Ошондо көрсөтөм сага. Бүгүн эмне кылайын деп атасың? Эч нерсе, үйдө эле болом. Жакшы. Мейли анда экөөңөр тең өп атам. Биз да сени өп жатабыз. Сен чарчаган жоксуңбу? Отурсаңчы, тамактана да элексиң. Өзүң күнүнө 7000 кем эмес кадам бас дейсиң дагы. Кайра чарчаган жоксуңбу дейсиң? Боюнда бар аялдар ушундай ар нерселерди сүйлөй берет. Тарынбай эле кой. Tez arada mага көрүстөндөн орун таап бер. Ал биздин үй бүлөнүн жайы болуш керек. Ал азыр эле чыгып кетти. Ага көп бутуна турганга болбойт да. Муштери чыгып калса керек да. Сарсана болбо, келип калат. Мен аны бүгүн дарылашым керек болчу. Ой, дарылайсың. Врач айтты 2-3 жумадагы дарыланат. Айылда кыздар баарыңар кезектешип караганга үлгүрөсүңөр. Мен бул маанидә айтып жатамбы? Ай, жүрү, мен сага чай берейин, Нежла. Нежла, сен кире бер, мен азыр. Алло? Ал атасынын мырзөсүнө барды. Аты Хасан экен. Ошо үчүн Америкадан келген турбайбы? Ай, Суханал сени көрдү? Жок. Азыр эмне кылып атасың? Артынан кетип баратам. Токого кирип бара жатабыз.
köklü Биздин bir атыбызда aile. сейилбак болушу керек. Маселе жок, жасап коебуз. Бул жердеги бак анын үй бүлөсүнүн атынан экен. Мынасы сага кызык. Артынан калба. Келеримди билсем башка иштеримди кое турмакмын. Сен мага аларды болбо. Үйдө бир аз жумуштарым бар. Анда бүтөрүң менен дароо үйгө бар. Макул. Баса, кайра Корлуудага кайтып барасыңбы? Bilmem. Билбейм. Yarın sabah Эртең кетем го. Эч болбоду дегенде анда эртең бирге тамактаналы. yaparız. Болот, tabii. неге Neden болбосун? olmasın? Ne Эмне içersin? ичесиң? Bakar mısın? Карап койчу. Бүгүнкүгө бүттү окшойт. Такмак. Bebek tarmağın ardamağa kotoru var ile. Rıfat Dilbeyman. Жөнөткөн ким? Cesur Alemdaroğlu. 10.000 lira. Саламатсызбы Сулхан айым? Угуп жатам. Саламатсызбы? Сизден бир нерсе сурансам. Албетте, акча которуш керек беле? Жок, чынында мага бир кардарыңыздын дареги керек эле. Сюрприз кылып бир нерсе жөнөтөйүн дегем. Негизинде менде бар болчу, бирок жоготуп алдым. Ошон үчүн Бебек тармağыңардын кардары болсо керек. Дароо карап берем. Аты ким? Жесур Алемдароğlu. Жесур Алемдароğlu. Негизи мындай маалыматты бере албайбыз. Бирок сиз билүүнү кааласаңыз, Сизге чоң рахмат. бебек кыштакчасы Жакшы, бир мүнөт. Жазып алайын. Ооба. Үй дареги турады. Иш дареги да эмес. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Жакшы калыңыз.
Эмне мынча таркыштанып кетти бул жер? Таксин корулданын сасыган күнөөлөр тура. Билесиңби Мехрим ак, сен өзү да алмага ылайык аялсың да. Сенде мындан да жаманшылдыңды укпагам, Таксин. Өткөн түндөгү шоу ал эмне болчу? Пандоранын жамандык кутусу ачылды. Ал аялдын босогосуна койгондорунан сүйлөсөң. Мындан кандай жыйынтык алсам болот, түшүндүрчү. Сен минтип өз буттарың менен менин эшигиме чейин келген экенсиң. Мен эмне дегенимди абдан жакшы билип турасың, Коргуда. Жок, Мехрим ак. Сенчи тарган сайын алжып баратасың. Бүт киргуугуңду койбой ортого алып чыгам. Алып чык. Түкүрдүм баарыңа. Мени каалаганча жаманда. Эски жараттарын чукку. Болгон күнөөлөрүмдү жай. Бирок бай болгур адалет айымды жайына кой. Айым, Ал такыр сенде эмес. Коруп калды, убалага. ой сен ага жан тартып атасыңбы? Же мага ошондой туюлдубу? Сен зеригип калган окшойсуң. Макул. Кызыгып аткан болсоң баштайлы оюнду. Мейлиби? Бирок абайла, акырында күйүп калба. Билесиң го, күйдүргөндү жакшы билем. Сенден коркпойм, Таксин. Жакшы болот. Ушул калынган жазба. Сен бул ушул шаардын көчөлөрүндө колуңа кишен салынган боюнча көргүң Ошондой келет. да. Муну көрбөстөн өлбөймүн, Таксин. Мейли анда. Мазарыңа көрбөй кетти деп жаздырабыз. Hoş geldin. Жакиде каякта? Мончодо окшойт. Атаңар келди. Чоңойду чын эле. Ана көрсөтчү. Ой, чын эле чоңоюптур. Жалгызым го менин. Senin жалгызың ким? Ким? Турхан. Жакиде. Ширин, тез жардам чакыргыла. Бол, тез жардам. Рейхан эже, тез жардам. Макул. Телефон кайда? Салихага. Салихага. Акырын көтөргүлө, ал кош бойлуу. Мени кое бергиле, мен жакшымын. Кое бердим. Ой, болду дейм, кое бергиле мени. Мончодон жыгылып кетти. Эмне болуп кетти? Жок, ал сыртка чык. Сенин көрөйүн деген көзүм жок. Чык. Өзү жыгылып кетти. Эмне кылдың? Корхан мырза. Жакшымын деп жатам мен. Кереги жок аңдардым. Түшүндүңөрбү деги? Жакшымын. Телефонум гана, телефонумду алып келишсин. Айткыла, телефонумду алып келсин. Кереги жок. Жакшымын мен.
Benim Benim İstanbul'da uyum yok. Cahidem! Cahidem, hakırın avaylagla. Akırın al koş boylu. İçinde böbek var akırınla. Akırın akırın. Doktor Nedim kayda? Doktor Nedim de çakırıkla kayda? Akırınla. Oy koy balam. Balam ne oladım? Özüm açam. İstanbul'da uyum yok bolçu. Öyle mi? Ошондой беле? Ата!